mona si ale vi inga mar whafkai le kua ua ka kou moua le ngei vaenga ka ua le afiafi sa kau make le eke pe kua mongia ia whea au fo ima la wasinga whai o le nei asu kai ia ka kou vai le hanga le leisi si le ese o le kua ia ua fo i mairo o kou soifua ma sumako wola i le ngei vaenga o le afiafi ia e whakaro whaku le fofonga o le pō ia le tausala ia niua folau ia po le afionga fo ia siutatia fionga fo ia ko fo pu ia malo lava ngadue malo le tautua tunu ia wa se karingoringo lava lo siu fonga fo le whanongolongo ia malo lava le kula fo inga lava le atua lana whanau Malie malo lava Soifua Manuia ia whakaro whaku le paia si o kako wakungu. Mai lava i maunga maurulunga. Se i o lava i se pepe mea mea. Ia, ma lor soifua, ma lor le whatotoa. Whakaro whaku fo i au aunga paia le akua. O lo kala whauko i leiku, ma leiku o le ngei lalolangi, ma le nei akungu. O lo kako au mau ma ngā lulue e whakaro whaku le Soifua Manu malo ke riso kongu so skovinge ia malo lava le kakalo malo le kapo ia o ngā ruenga tama whanau asi o kako wakungu le ngaka leo le karusia o whai ngā malo kongu i usilangei e whapefo i karusia ingo kako whai ngā malo i Samoa malo lava le kalo malo le ngofu kapuai, malo le soifua, e whakalo whaku fōi le, pa ia malu o ki ngā maka kukua, o lo o i kukongu o maoka ngase, o lo i kukongu fōi o maoka o ka ngaka kukua, ngase kukongu ainga, o le mako kakalo, ia lango maluinga i le alofa, ma le anga le leo le akua, kou ka o konga ki ngā malo lava le soifua. Ia, Karo whakaukati. Ia. Tarofa. Soifua Manuia. Seumanu. Ia. Salo e le kau whailo fo ia le afionga ia tautali Sean. Tautali. Ia o le fionga le whikalainga ia forsa ia o le fonga le ala kaua. Ia. Ia lava lea i le fio kapa au mo fuanga o wharupea. Nala kai forsa o fonga o papa kamang whainga ia maupu le alakau ia o kamoringi floa ia le afionga nge ia tautali Sean tautali ia o lo ma ngā lulue i le vaenga kasi ia o le whaalau i loa lea ia ma ngā lulue anga i whaalap konga ese i o lo fia mauangi fsoswang ia mesia lava ia e kalesia o whala konga kau kalonga ia o aonga i olo avela i e wha mua le au nanga le ngei foi mkanga ruenga ia o i kongolo o ma ngā ruenga iai ma ki ngā ruenga i le Soifua Manuia lava o au nanga lau kele me se ia kongu e kalesia ia o le nei la fiafi iai le ia le porka lame ta ua lava ale South Seas Healthcare mo le aso a kaiao o le mea kongu le ua koe wala ulia ia le fionga fo ia kaukari ia sosopo mai le ngeia fiafi se ionga fa makala ia ma fa la wiloa fo ia le fo event po le fo i porka lame kaua ia wā lava le ngofo sila fia le mamalu o kako waku. Ia ole porka lame la o le ngeia fiafi. Ia e ka ua o le Pacific Cup. Ia se whaisau whamukalangari o la konga le ngei mea o le Pacific Cup. Ia maro Soifua ia malangi ba. Whaftaila mo le ablose o manu ia. Whaatalo whatu fo i le mamalu malpa ia o le tatua tunu pele o Samoa i le ngeia fiafi. Ia o le
o le mato event lea fai, por kako event lea fai kai au, ia, o le e fai lava I kako Pacifica Hub lea, o le People's Place I Otara. Ia, masalo wala wilo fo I South Seas I le Soifua Manuia, ia, ma vaccinations fo ngā le e fai weekly. Ia, o le opportunity le la sautai au. Ia, o se mea ese fo I o le tau mawhainga fo I o le tātou ngaruenga. E support ia kako kaka o saili le employment po se ngaruenga. Ia, lela wa kako partner whaatasi ma le Solomon Group. Ia, e whai whaatasit kako event kai au. Wa foi le supporting o le tātou community. Ia, mai se foi Pacifica. Ia, o tangata foi ngā lero saili le employment. Po se ngaruenga, po se training foi. Ma lo whawkai, kaukari. O le a kongu ale ngei mea ka o le Solomon Group. Ia, o le Solomon Group e kusa o le kasi lea provider. Walawi loa I South Auckland. Ia, o le training institution lea e support o pe assist foi I tato tangata. E le training ma employment. Ia, e foi programs, whaitataingo programs I welding, digital literacy, ma le health and well-being. Ia, to tele foi I mo meo workshops foi ngali. E ma whainga fsoswani atu le tangata foi ngali pe a whai olo sa ili se training. E mau waisanga rue. O longa winga o le whala kōkuma oki o la ko sa idea ia ngā ruenga. A o aonga. A onga la ia le whainga kai pe o aonga kau computer. O aonga kau le Soifua Manuia, Soifua Manuia, o me ka welo. Ma kele au singa rongo winga o la ko o sivaenga la le o le. E yengi siku a ko o ngā ruewa kasi ma le Solomon Group. E to tele ia tanga wenga bia ma organizations foi o lo lango ina ia le Solomon Group o le tasi foi nei o opportunity wa ma fai ai ona South Seas ona kako partner fa kasi ma Solomon Group e mau wale ngai opportunity e mau ia nga wenga pe support foi kako kaka I courses e iaila ia services lela kako fa kasi ia kai au ia nanga o le pokala me kako event kai au ai ia foi le website ia le kai me kako pokala me se umanga ka ua ai ia ia support programs ma organizations lela ia kai au e lango inga pokala me ia fa tetainga o le MIT o po le te pukenga o tasilea organization ia I South Auckland. Yeah, offering the training qualifications, across many industries. O ye le kaunga o le silafia ma le iloa marko mai whapikoa I mea. O lea lapa. Iei foi ma le MSL training, o kasi lea training mo kupulanga, o le youth training, o le retail, e support ia mo meo learning and hospitality programs. Me kaukari malu. Lea lapa, iei foi kai au. NZMA, so they focus on hospitality, horticulture, police preparation, o ngai alo mawhanga ula o fia ulufale fo I le industry lea o le police training. Iei foi le training I mea ngā kau le prepare ia youth or young people I o le police force. Iei foi ma sports programs, personal training, early childhood programs, o NZMA offering kele lapa I makakai offering le NZMA. Malo, sorry. E le la ka ua ia o longo inga o le o ngei a voi. O ngei a vango ka ua le a whaalau ilo kai au mafsosoangi I mese ia kupulanga maso o sesi lava lo fia maua se sosoangi me ka unga ruenga fia mau se ngā ruenga ai le ngā kaidea o le fo e moi marikai me mwhai o ngā o inga ia longa ko mai mkaka se ia fia ia longa inga mwhainga ave courses sosoangi I whaingo a whaingo mengi o sivi o lea laba o ka e hau foi kala ngoa I le mea ngā langa ka ua ke lenga le leile whaingol CV ai le I o kai mi e mauenga luenga langa CV that's part of job seeking o le lai kukongu o le polkalame o le ia I polkalame le ia whainga o lai senge foi e ka ua sosoangi ia leo o lea laba e lai ke le ala le
le ka ua o le polkalame le ka o ro inga le ngaka i le kausa i lia ngi ngā ruenga ar kupulanga o i ua o onga ia mai foi o lo ua koe manga o mia se ngā ruenga mai ke miunga o laenga fonga foli whare wa e le ke leo ngi a le ase whainga ngā waikanga kangi kongo polkalame ia. Yeah, we have a dedicated team that's going to be there tomorrow, led by our Solomon group. Le sungale ya Sydney Tuaoi, maleo whainga pinga. Iei kai au. Iei foi kako services o le avangoa kai au ma South Seas, kako mea masangi a lea. Inga ia lango lewa o le kaimi o le winter, e ka ua lamanga pui a kako kako soifua malolo inga. E ka kala foi kako vaccinations, mai sa laban melo le flu vaccination. Yeah, or a big campaign e push ai inga ia I loa kako Pasifika I o mai e whaile kui inga ia pui ai I le mai le o le flu. Malo. O le ngai o le event le kai. Wa foi wa makauria o le moto a South Sea Africa. O le anganga o le mafau ma le kingo o le ala e le ngaka ko ngā ruluenga I ngase a le foi kau ke ngā rulue ka un whainga kai pe o isi vaenga e se le kongo o le ka ko mga ngā ruenga e pe o le vaenga o le afi o le vaenga e whea ngai maainga foi o wa afi I mo foi o le wa femisa ia inga kusala o le foi la wa ia foi malenge foi ia vango ka wa mafai foi o mafai pa anga ka ko uma le Solomon group ka ko kisa idia ai fe so swangi foi mo ainga ka kasi ai misira fa kupulanga mo biere ngaruenga ai lo ka wa yo le avo wa le fa pe ainga o le ngase le kau kio ka ko leo uma a wa le Soifua Manuia Soifua le lei ma Soifua malolo ingo ma yo ka ko ka o e la bisi va ngoli la ngala suko se Seumanu le wa pa il bele o le afi ia ta wo la mano explain more for ngale tato la afi pa il tato sa pom Pasifika o le afi ai tato ai nga fo ngale o renti ala ko fale pe ai se me fa ngale o afia ile maru lupo the windows have got leaks or the roof is leaking ia ka ko service fa pikoa e ma fa mo sosoangi ai inga ia ko e waku le landlord e kala mo ai ma support ia o me ia ka kaunga fai fa le lei inga ia ma fanga ile fa ia ia ka ko connectors o abangoa ka au ia ka longoa ile ka ko services ensure that anybody who comes tomorrow so se mela ba e fia ka longoa ai e ma fai la bango fa longo ia poliare service e director ia a inga kaminga e whenga e kau wha mala ki whai runga ngisi au nanga le Solomon group e inga ia mwhaionga mo le sila fia fo le kunga whainga ngā lako sila fia e o mai e fo le kai au mo se so soangi Okay, masalo o le support a lela ia I le Solomon Group e kusa e over se fulu ia organizations lela ia kai au so I've just touched on a few oisi la for example for ngale ia le QES o kasi for ngale organization e o mai fa kasi mo Solomon Group ia le QES ia mo meu trades for ngale carpentry automotive ia le ngale mechanics early childhood my trades programs and employment support okay masalo ifa ia for I CV creating CVs ma support for ngale for English for ngale o seek employment for Mikaele jobs and skills. These are one of the groups that are going to be there as well. So that's all about employment opportunities in civil and construction. Male Auckland Business Chamber.
providing connections for employment opportunities for o isi for organisation la ye kai au or Apprentice Training New Zealand. That's and also Connected are going to be there as well. So Connected is with MSD, and they help our people find employment or training opportunities. Ye from the skills update. Ma le ETCO or the electrical training company. So they're interested in becoming an electrician for ngali, po sesi for ngali, fa elekise for ngali. Ye to tele ye matata ma trades. Or ye kai or kako Porkalame le fa or South Seas. Fulton Hogan are going to be there. So Fulton Hogan is one of the biggest civil employers in New Zealand. For example, they recruit people through the vacancies o Abangoa, so Solomon Group have brought all these people together, because we've got a good working relationship with the Solomon Group. E Faasoa i ka po ka Pasifika i le mele ia maua se Abangoa fo ngale e train po se opportunity e laku ele employment. Ela ve mal cover staff. Ele company le ka ol cover staff le suenga nuenga. I'm not too sure on that. I'll have a look at that. Well, le waka wai I wale, no ke wa ku I me le ele Fulton Hogan. Ye le fa o le ka suenga wa ngala es esa idinga ruanga kanga. O le rapa langa o groups here. Le wa mai le lisi le mai Solomon Group inga ia failo le ka ko Pasifika. E ko akele I opportunities here. Le fa penga o le trades. E fo isi makakapo se training for ngali e Kalamoa ia ka ko Pasifika pe mai kai au. Ia ngau ko fa fonga mai Samoa. Ia me se ia ila to olo ko sa idinga la ko ngalueng. O le ka ua I o le porkalame le kai au. O le porkalame le kai au e o le wo kikiro ngi le. O le ka ua fe so swangi ia te oe I sa I lingo sa unga ruenga fe so soangi fo ia ke oe I le koe a o ingo o a fo o skills ngai ke fia mua ma qualification e ka kau o e au ia o le au mo ke le so soangi ale a fo ale Solomon Group ma le vaenga ko ke le ia le la ko langulango inga ia o ka au la I le Pacific Cup ale South Sea Self-Care o ngala fa kingo mai ia o le ai umak ia vaenga umangi o kampangingi o la fesosoangi e sa idinga ka o fia mau e whainga ruenga e ngaru lue I mele whainga ruenga mai e fo o lo fia a o I ngisi sila fia whainga la ko ilo Wele mwhainkoea o nga e afo. Inga I whaalau kele longa. Ia renga koe reo le fo I maua I fo I ma fisosoangi le au inga fo I le o le vaenga leo o me ka o me o afo fisoka inga o ka ngaka. O ia ma le vaenga I o le kari o le porkalame o le kari malo hospitality ka oi wa se a fo I ka vai o inga ka fo I alma le leila ia mo le au school leavers ia oi e ngai ko o courses ma o ngai fai unga la ko sila fia le ka u fo I ko nga So just to remind our Pacifica people who are coming tomorrow, Seumanu, o le People's Place, o le ngō building le akako, o le community place e o mai ai, o le ingoa o le poku le la whai ai, o le service la ai, o le Pacifica Hub. So basically, again, if you and your family member are needing employment support, e ngai al porkalame le po le vele kai au. E maua alanga ruenga le sikai au. E li lope maua
o le opportunity ale o mai le ilo e ka ua ke le ia o mai e sa ili pe ia se so swagi. Yeah, again, Solomon Group, they're here to help our people to get back into the workforce. Fa pe wa lebanga le ia sa ngar wenga. Yeah, o le kai mea ni sa le kala mo kai au. Yeah, e fengo fia process, yeah, e le sikala so say recruitment agency le la ia kai au. Yeah, ka ua ke le ngai sa le sikala. Yeah, I foi le support with the CV writing for ngale. Yeah, ke le support me na ngol me ka ua nga pe a le sa ise ngal pe. Yeah, I foi le access to a range of courses, literacy, numeracy, preparation for employment, financial, computer literacy, driver's license, health and well-being courses. Yeah, o ka ko nga fo ila South Seas i le Pacifica Hub. O le a iai ka ko team e ready whaingale e iai care plans a pe o iai se me o a fia ko wainga ia o mai kala ngoa me le medical, housing, social support or holistic care whaingale ia e iai service nga e iai fo o ka ko formai ia o le a ready whaingale pe o mai ka e whaina ko kui pe a mga mia o le kele o kikiro kule i wainga o mwenga o ke le ia so swangi i le o inga o kupulanga vo ia kala vo i ia vo i me sa i lingo ngalu a le fo i so swangi ai sa i lingo le singi ka wa ko ke lo au fo i ringi le singi ia makama vo ia langa ka ile na fo ro ia le na fika usanga au po kai au le o mai ia le so swangi po angi me o lo mo mia ila kai ao le so ka unga e se spinga o kai ao o ko pasalo le o ka ko event mua le la fai kai ao ia ma nga ia foi pa ko review ia se si kai mi foi ngale ma mia ko run the event le ia o ke pasalo ma fai ai o me le fai ia regular ia por kala me ia pe yo se me every week for ngale ia se fi mga bias so swangi le ngalwenga koni o le wa ia le officer le o basi o le people's place o tara ia o le kai bila kai o le se fulu i le lua ia makala le se fulu ai o le lua e close up ai pa pe e pisia ia o ke masalo ai ile ba mo fo ngale e fa o mai le skala o ka Pacifica le la o mai e le ngaka i le Seumanu ia o ke mangaku e maruru kai e ia i foi ka ko kofe bebela o le sa ia me pixinga ka ia o sa mauri coffee ia o le ia o ia mal ka ko sausage sizzle barbecue ia o mai ia i foi le lunch ka pe o mai ia le le pa mo e maroro ai ma kalangoa lau sunga langa oile la fa pikoa lau deski lunga i ngā le ofisa lea e welcome mai e o se Solomon Group maro afkai ia le ua fa fonga mai sio ka ko kungu o le siva e ngā lea ale avo o le au nanga le South Seas Africa i le ngaka i ngā o le ngase o le mafau o le nganga martino ai o lo mfai foi o ngā au le mako so swangi i le wha upenga ina foi o ngai o ka ngaka whai ngā ruenga ka ngaka o lo mo mia lava ngā ruenga e pe foi o lo mo mia o le soifua ma le oro tangata e wha penga foi ngaka o lo mo mia se ngā ruenga whai ngaka ngā ru sa irisi ngā ruenga o le o ia le o ngā South Seas Africa o le o whai pa anga ma le Solomon Group ma le kele o isi company o la ko ia le o mai la ko ka o ma ko ke ngā rua whakasi e vakuri so swangi mo le o yengi ngā ruenga kele o company ngi o lo ko sa ilingi la ko tangata whai ngā ruenga e le ngaka lai ka ngaka whai ngā ruenga ia au ngai whanga o o lo fia maua se koe ia o onga koe ia o inga ai le kele o ngisi ia foi vaenga ka ole silafia ma le ilo o tamaiti ai me se le ngai vai ka wa kele fa ke kongolosi whainga o avo o ngā ruenga o computer me o ma o ngā la e lawa le lai whai kose so meanga e mai le ka o le
e ka ua le a fio mai kai au, ai ko whaanga ue, a fio mai kai au le whainga ruenga, e o mai kai au e kalkalangoa, o ai o fia mose ngā ruenga, o lo o iai ia le au kampangi o le a mako ngā rurue kai au, i o ila ko kongu ia mwhai o ngā ofo i ngā ku ngā ruenga, mo ila ko o lo fia mau se ngā ruenga, e rope mo wa kai o ngā ruenga aresi, a makara sko ngai, pole aso sa, pole aso mofua. Ia, o le vaenga kongu le, o le Solomon, pisa sa kaule i loa kere fo i lea ar ke lea i o le lako ao ngā mole mo kangaka umo ngiusila fo i le lea misia le au i lako i le o wafo i le o whainga ruenga le kaimingei i ae whawhikai e fo i le pūlenga fo i le Solomon Group ongo le lako o le kako ko so ka wa uma mai la ko ka ko ke nga lulue ia wa lava ia le kausa ilia o nga luenga kausi ia a ingo o na yo ta ko ka me sa ko pulang kalbu wa mele o ke le lo ke pasika ma au fale nga fale ma le au ka le pe fale ma o le nga luenga a le lawa o le lawa ka la makanga lue ka au ia i le Solomon Group ma kele o la ka la sa ini ka whainga lue o kaulanga o mai ka au e kalkarangoa le skala wa e alanga nga le mo le o le swafa ke fongi nga se kau nga luenga wala au e la ngi singa luenga. Ok, masalo le si mea ka ua Seumanu. Ia mele le literacy, whangale po le classes o ESOL o English as a second language. A ka pe vai lau inge li si. E le se me popole ai. ESOL, Ia, o ESOL. Ia, o lo iai lama le sosoangi ka ko kaka Pasifika whangale. E vai le inge li si. E o mai ai, e sosoangi ako. Ia, kasi ngei courses e makua ka ua ke le. Inga ia, maua le confident al kaka. E sika i employment e le fa pe ai le ai mele e ka ua ke nga saporia ka ko ka Pasifika o vai e pe no English ia ai la so so ia ai mai se la le e la Solomon Group e kili ia different services for ia foi le mele le how water mo le health and well-being a ka ko ka ia e ke le focus a Solomon Group i young people. I love young people finally searching for training or trades or employment. So o ka au e mau e opportunity o ka ko Pasifika e o mai ai. Ia makala ngoa i le Solomon team. Ia mai se fo isi ka ko services le la ia. Over se fulu ia ka ko trades le la ia ka. Mai o ka ua le iso. Wa o ke le avo io ka ku si mama o mai a ko ya o mal kamarea ye mo ya e o ya u e ke me e mo pe vai fo i le ngangula ko ya a ka ko ya ru ko ya o ngol le iso mala mala e o fo o ko fishel pa langi ka mo ya ka wo yo o avo o ngai ya o ngai ya ale avo le vai ngale o le vai ngai le awora longo wingo le foi e ko wa vai ngai le health and well-being it's all part of upskilling for ngale ia o le si be le mo mentioning o le fa pe wo le banga le whainga renga big nga e whainga renga mo fo le wa probably 2-5 years wo le ko whainga renga ia e ye le bango e encourage ma build your confidence up e ko sa ili le employment e ma yo me nga whainga ko sa ko e whainga luenga ko fai fale le lang CV a ko mo e se ia le lua ka usanga le ko whainga luenga mai whainga kava ko le CV e ma nga luenga ia ai so le ia o me ia mo career pathways o le la ia experts guy out langa o le expert
Oh. A lo o iai experts ka ia. A lo o le a share pa kala ngoa ia. Ia ma fai anga maua sosoangi fai ngale a. Ia manga kufoi o le kausanga leo 2023. Ia o se amakanga leo o se kasi fo i e maua le training ma le employment. Ia o se mea le i support ai. O le mangia o le mangia o le pokalame le kai o le sila asanga founga o le siku pulang kala founga le sikanga kol Pasifika makanga Samoa pe fa pe o lo fisa ili singa lunga ai moi o le la asanga founga o le o le koi ku Yesu o wa mau nga lunga fai o nga o le pe fa pe o e afio mai kai o le menga ka sanga ko le pa ia malu foi o ka ko wa kungu ngai au kilangi po fe lava o sila o lo e mau ai o lo fia mo se so swangi por kalame ngi ko sa dingo so nga ruenga po ko fia o fala o kele lo sira fia a fio Mikaele i o tara i le South Sea Healthcare ya ka ko kala ngom fa malmlam e ro pe mo a ka o lo nga ruenga fo ya mo le nga i lumale o le fo a makang savari le ngai kausanga ia le foi a fa pe la ngo fongo fa ia ele se me a le mo se me ko ia ile me de ka walu ka su nga lu kilo muspe a le la mo wal me le wo mai ka ka su a ko fa nga lu mai Seumanu le se age group or better yeah kala you can be young or old. It doesn't matter. If you're looking for employment, yeah. Le bangoa rare sa we kala ngoa I ka ko trades ma ia maka organization o ia ka ia. Yo ko fa fo mai la ele fa pe fo nga ku pulanga kala vo. E ka kala I ko e ka wa le 5 11 o lo le ongo lima. E me fa ia po ri ka ia. Yo ke manga ko le option nga I ka ia. O ngala o le ka kala ku ongo se fulu ngai ku ya ngai nga ruenga fa nga ruenga ko inga mo ma ko so songi ya nga ia pe fa pe o le fie mo se fa maru skingo e wale mo ya nga ruenga fa pe nga mo tangata maku e lo fo ya e va nga ia ko nga ruenga marka nga kai fit in nga ruenga le ia o le whamanga kua Seumanu o le partnership lea a South Seas pa le Solomon Group ia o le makanga lea o se mea foua kako ia o ke mangaku o se mea o le expand fo inga le whaawau langa e kele ia kako kaka Pasifika o lea suenga wenga ai mangaku e le loa po le ale process po le ale pathway fo inga le yo kai au lava I mau le ansanga e pe a waku kai au ia fa kai ga voina le pe if someone is looking for a job in construction yeah if I maile ka kala pule yeah you need your license for forklift and you need your driver's license yeah o menga ke sawa kai au kala ngofo ngale fa pikoi menga le forklift license or le driver's license then you focus on those two things e maua I longa renga construction e le fa pe e maisi me study le ai o me fa pikoanga I le industry le construction ai sa wa beko finance ska ki au me ko computer alu o lunga me ko ka wo yo le manga I o nge ia fo o le nge ia vango ka wo ai e le ko ka usu e ma o le awa o sau o le afio mai ar kanga fiti form o la kongunga ruenga ke anga ai e fu ar karkarango vo e manga kanga ke wala e fu manga kanga sa mo vai no so songi le avo ile fa ma me ngi sio me nga ruenga vo e kongi ya o ma ko le o le ka pe a kule ka ko si vangale o ka ko por kalame ia fai be ma sangela na fai ka ko vaccination o le People's Place 5 Otara Road Otara ia o main road anga ia
across the road i le Fafsa i male whakasa. Ia, male whakasa. Ma kakoriko. Ladies Youth Rotara, male katoliko. Whai ngōwhia ngā sui. Ia ila le ka paka le lewa whapikoa po ka Pasifika o le Gate A. Ia, ke uru whale ai koko ngā maroka whale. Lewa ia le paka available. Ia, mangaku male kako sausage sizzle fa mangaku aku le kako papakiule whai kai au. Ia, mau ai male hot coffee or hot chocolate. Ia, so it's going a hot drink, hot beverages. Ia, mau ai ngā a kai au. Ia, ngā ua whakamaile i o si kako akungu. O nisi ngā o polkalamea le South Seas Healthcare mo le aso a kai au. Ngā kai au ai whakingo ai mai se fulu le lua le afiafi. O le pea ngō ka ua le kaimio whango. O le kaumwhainga lava ale South Seas Healthcare ina ia whaamarie inga uma ia vaenga uma o le ainga. O le a whapeo le ngase e mawhai o ngā kongofikia o le o me kausau ainga i kongo ainga mawhai fo inga kongofiki ia o vaenga kau wavoi. Sa ilingo ngaluenga. Ia le ua o ia le au nganga le South Seas Healthcare longa winga o lo ainga uma o le ua wa ku whakasia uma e le South Seas Healthcare ina i mwhai o ngā whesoasoangi ia ki o kou i ngai o kako ainga i le ngaka i ainga Samoa i a whapea fo i le Pasifika i ngā ia auangi i ai se ola makiva o se ola se mea foi lele mwhaiong kai kako wa inge ilu mo whareoloa ia wa aisi solo ai ia ia maua lava e kako ka ngaka makakal Pasifika o loo ngā lulue o loo maua ngā luenga o loo iai e fisoasoangi mai i le whakingongo ngā luenga ia le laua mai le kau au o le avoi o le Solomon Group ma le South Seas Healthcare whaakasi ma le kele o avoi. O kampangi o lango o ngā rurue whaakasi. Ia le ua mai lako kau au e o maili i avoi, i kako. E o aku lo mua ngā ruenga. O lo iei ngā ruenga, me whai o ngā rurue. Ia, wā kau singa o ngai o kako a inga i kongu ngei ngiusira. Ia, ai whaapefo ngai o kako a inga Samoa. Ia, misia me o whaalawe ngai kako wainga. Pe e kua i mengi o ngā ruenga. A le e se ngā ruenga, wa ngofo abua. Ia, kako ua ua lafi ode ke ua vidi mai o lae a o le skupi. Ai a maua le lei a whaapolkarame le lei le ainga. Maua i a ngā ruenga. Ia, maua se a inga fia, a inga sa oloko. Wa ole o koinga a inga ia o le e fia maua. Ai a whape e eiskanga ko kasi ele whainga loen ko se a inga ngā leo. Ia, e fiu a ele e kere mose ngofo le lei. E whaasi usiu maka mai a oi. E isi ngā ai fuore ali ila. Ai a maua ngā luenga. Ia kau whai fia o mai polar koe me lai saurai. Lai kua laka me ai. Ia fwoi langa langa lue. Lai fia mo. Ia o mea kongunga o lo kaumwhai ia kako kanga luenga ngei o le South Seas Healthcare le ua mai le langolango mai ale Solomon Group. Ia tāko ke ngā lue wakasi. Ia wā lava le kau whaiki o kupulanga wa haafia i kele o whaafika auri i le ngei vai kau. O mea umangi o lo kaumwhai nga ia ave ese mai ia kupulanga mai kele o violence ma me ia o kupungi. Ele o whaape ngarang whai ia amai. Ai o se mea inga ia ki ke ese ai mea ngi o whaososonga ki Apollo. E oe whaile mea e umai fo. Whatpuipui. Le hai ma se ao ngā e whatpuipui lo ia. Wakolosi a kua le ingoa mare. So se mea fia malanga ia i o le mwhai. Ia le tāua i o le polkalame le kai au le wala aua kuai i le pa i o si o kako wa kungu. Kupulanga o ka maa ma ki ngā i o
o whaafinge fo I mausu, la ko o lo fia mo le fisosoangi fia mo ngaluanga, a fio Mikaele, ka se fulu ka kala ka ko wafo, ka ko fale I le South Seas Healthcare, People's Place, ia po no whanga mo tangata uma, ia kala, ia mairore ka ko kalangoa Faasoa, ia oangi meo ko ke momia, ia kalia male whaafkai company foi ia male Solomon Group, ia mamako ngi, mai mangkua, o le wa maka ngā alu le alu le wha mai le ngi, wha alonga kui Samoa le la koe wha opopo le si mai aso e afoi, kuwanga ka mikiaunga. O le ua waso solo le misiala, waso solo le fulu, o longo winga, e le nga o wha penga o Samoa e afiei, e kaufu inga pui ia, isi o kako wakungu, le ae wala au wakuai, I lea po ma lea po e whaingai po kalame, kau kua ngae ngai o ko walong whangau, o lo whaia kako kui I le ofisa, au mai maua le kui o le mami, o le misela, o le rupela, o whaamaia leo koe kukupu mai, ai misela vai a, le ngei vai kau leo kako wanga kul kau maruru, ia, kau ma whaise kui o le fulu, ia ma kui o le koviki, ia langa ele o ngofo al koviki o le aiko pupu al koviki, ia le maanga ia lava le whai o ia kui, pui mai ia lo ko soifua, ia ma soifua ngai o ko whanga, wai kasi araka kai kare kongore ainga, ia so solo lo male, ahalu lo male wha mai o le furula koe pe a wha pe e se ka ngaka ko kasi kongore ainga e a fiese I furu, ne la wai akule mele ye ngi le vave o le alu o furu, le wala au kwai makar sanga pe le ka ko kungu, ia o lo ka kala ka ko ofisa I le address 5 Otara Road, I le KTA makala a fio mai, ia mo so se vai ko le People's Place, ia ma fai ai kui ma ka ko kalkalango I le kelo isi o nganga le South Seas Healthcare o leo o lae o lo ngalu le fo o mai la le si o nganga ngei le la fa kingo kaio ia o nisi nga o nganga le South Seas Healthcare mo le leo o tato wainga ia e se me ki fisa ngo ia I ro fionga tautali ia fa tai lava bole ano ia manatu o le paule o le tato event le pai kaio ia o te manatu foi o ia le taimi o iluma o le atala no foi I kako events lea la sau foi le masinga fo ia exciting foi ia mo meu events lea sau ia se taimi foi ngale o le atala no ia manatu le next week ia ngawa fa mai le pa io se kako aku e foi le si por kalame ka ua mo le vai aso fo ia la fa ka o kopia la mo le vai aso fo e mfai onga whaala wiloa foi. Ia wala vale le kaum whainga inga ia tātou ngā rue whakasi a vea le South Seas mau ainga e so swangi aku so se mawhikianga ke mawhiki ai o mawhakia le mawhauwhau o le anganga maletino ia o la mako kari aku lava I so se kaimi lava ke mo mi ai ia se so swangi ia ai o le mea lea ngā lainga o koe wala aulia ia le fionga ia taukari langa o ia kongu leo lo I kongu le vaenga lea o le whaala wilo inga I o Paul Kalame whapea o le kāwea o le walenga ki sire fia le ia le kele o isi au unanga o lo I tonu lea la ngā lainga koe au mai ia le fionga ia tautari ia onga o whaala wilo inga o ngai Paul Kalame masalo o le vai aso la lea ia la koko sila mai fo ia la mai fo mo moni mai le si event mo le masinga fo longa winga o la Faasoa a whainga o kako Paul Kalame ia wala vale le whaafia inga fo ia al kako ngā lue whaakasi whapaanga ainga no alanga o kako ua ainga ia mai a tautali ia maungei
ma fai masui o le South Sea South kia le fionga le pule ma le pulenga ia fa taikele a kulava lo ko fa fonga mai fa maruru ko fo ila o ko fa fonga la fo se kala fo iwa la vale ila o ko fa fonga ia maru a vi fale io o ka mfinga la kausa ili singanga inga ia fa faingo fi ai ona malama ia la o ko fa fonga ia ai fa taikele lava la o fionga ni wa folau por lo fionga se utatia ia mole por calambe foi le nei fiafi ia o wa kwa pe o le vanga ke alo ke mi manga va ia wa e Ko ki kong me upa. ia fa kai lava mo ia fiafi ia mangia kele lava fa Samoa Samoa Soifua Manuia. Ia, malo. Ia, momoli atu le wha malo mal whaftai I lauto Seumanu ia whapea foi le afionga ia tautali I le polokalame mātango fia o le nei a fiafi I le tā Faasoa Soifua Manuia Samoa le au nanga le South Sea Healthcare. Malo lava whaftai, malo tā pena, malo saoni. Ia, whamanuia le atua I lunga o ala, ia toi foi atu I ainga, Manuia foi malo longa o le pō. Ia, alofa te le atu, ia wha soifua ia. Ia, soifua ia.